Mention Casalelia Manco. Nimaran court Sam, court now, court can Sarawi. May patron Sakasaka in near Audubon program and Protestant hour unsuccess. Pueki ay pilpan yang patronan wewe unsuccess. Ay tungol sakaratan wow o kapeng. Ong samatal court heyas court meterman. Megating kapkata lang samba atapara korus obil yangakik trial aramas. Wauniki labalap kaiti korus nan pelian momotso tiak o government. Ansukset iban patron William Supplement Kauno latukan nan program and Protestant our what o use Supplement Kauno masan and kawait o kupkupura sang supplemental book sarawi. Supplemental oralap and ranwot ye kilelen nono te ran and nono. Book sarawi ye mepan sensal nan lepin petak autapan kan iralaut silisak ew iratkutu kresiki su lel silisak ew. Memasani anso karus limenet meso pisak Ekin masa-masan anan kan ene penene. Nasari kan kin kasapal kalangan nong. Oeput pilkin kap-kap ngai. Pain olo ap kininta. Li troto me mau. Akawe me kayo mau sang korus. Pokomokom me utingan. O lingan kin soralam. Abli emen meken lamki kauno utan pan itantla. Chorus and kaping yung one mekoneng ni wiwiakan. Mekoneng limenet and intant mau mon mesen aramasakan chorus. Mainko sabul metal tema and si te yukun pont kasaleng trial mesang ni et lel ransarawi kosay en nono kasampal kainan sabul material buk sarawi. Kayo an nono ye sera en apram apot me katauta kan uyata nan marki toto president toto obin ministerial toto. Niare karyawan nono ye ana en elkena apot me kaipueti son kopong o samuro labalap Samuel. Samuro labalap Samuel me kaiti Saul nanmarki kayo en wen Israel. O ebil kaiti nanmarki David. Ana kasampaliki kapakap o kot kat kiyang tame I epeki ye tungol seri Samuel. Kasilu teniesil, nono riemen nan moin nan marki Solomon. Nono me kasaleta limpak melel, obil ton mete melel. Ai nono menet me torela mor eo, tek sakis kasampal eo me kot kat kiyang. Kot katin kasaleyong nan marki Solomon, tame epeki sangre. Ye erbit o koyak enapali sapul me arames. Yeme pilsansal nan kayo nan marki relaw silu iretik isak lelisak riam. Niepang poson en nono kalap Lois o nono Eunice me wia soso kasampal o tangtang ong mor mau ong aratual putak Timothy. Sang ni soso wat manakap Timothy wia ton papa lelebek pay o porsak ni yang Paul o wasali rongomao. Hikisen tatawat me rongomawat pilel pon penan par kit walibuki li may sakriyaw. Nialim limpak apple mau o school mau sang sokopet en Moses anonom. Yay mesansal nan Ibru ralaw te sakeo irot kitik risak payo lel risak limao. Poson me kare yang Moses ni lalaut lar sote
meninan ki supplement parau serbeino. E pilata yang supplement court aramasakan o lokolok sang perenki tip ansu motomot. Moses me kalwato men Israel kan sang isip ong sabonino nan keran. Ni kaunop kain sakla ye nono Maria makalekan. Inan sises supplemental sontor o son komor en samba. Tame sansal nan Roma wan John iralau silu retikitik esak wano katitiki. Po ye wan kot ekatin lalale samba. Me akat kito ki sabuli me yaros po memen mekin poson la and der salungala ayan aniki maur sotu. Nan Roma en matu iralau triau retikitikeo. Sises lau katinipti nan kani man petleyem nan wain chuta. Piltre Roma en lu kiralau triau retikitik wano len isu. Niara katkatier Bethlehem and Mary answer habler poen native. Irikatin kai poeti sablem messianic sin putankis. Nono kan ya kasampalan li bukat. Te nono bukat. On komui niam uya liemen te nono men. Li te nono kan. Me sabul metal buk sarau kasalayong child. Uya kilel mau ke me kumai liakan te nono kan en alasang o alekawit sang. Kam sekla maingko pen olo ab kininta li toto me mau a kawe me kayo mau sang korus. Ye me sansal nan lepin pata kau tapanakan. Iralau sili sa keu iratiktikri sa tuang. Pilter Genesis iralau triau iratiktikri sa kwalu me masani pilkauno kot pilkatin masani esote kone ngolo te armas menet en kalkale ipan wiya ngawara en wiya sa wasepe. Iban patuan kairala program en Protestant outward ni lolo en kapai me masani kalangan o bepolen samatal court o atal kaun Jesus Christ en kineya mail met o kokola te sote. Amen.